En este sentido, el Concello de Ourense y la Secretaría Xeral de Migración firmaban esta mañana un convenio de colaboración que permitirá desarrollar un programa destinado a prestar apoyo a los inmigrantes que viven en Ourense, que superan ya los 5.300 censados y a los que hay que añadir además emigrantes retornados y sus descendientes. Do que se trata, pois, é que a este colectivo de novos veciños que comparten, que conviven na día a día con nós a vida nesta cidade, pois intentar que as súas dificultades, os seus problemas de alguna maneira, pois, digamos que se vexan disminuídos. Asesorarase na tramitación de permisos de residencia, traballo, visados, adquisición de nacionalidade e agrupamento familiar, así como nas prestacións sociais, educativas ou sanitarias ás que tuveran dereitos. E tamén se informará sobre aqueles programas informativos de orientación e inserción laboral e outras axudas que poidan ter accesos e faciliten a inserción das persoas inmigrantes no mercado laboral. El convenio tiene un presupuesto de 90.000 euros, de los que 30.000 correrán a cargo del Concello.